Inggolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay, pumanaw da kanon ijay pagabangan da, tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador, tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya? Nagado a maikat, isupay tinapili. Ay, addan samo nga minsan sadot jay manugang ta. Ay, kat nairanamat siguro nga isot napili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga road ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat ti lugan da. Numaumaan da ti lugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat ti biyag asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad iti barsangan. Day ta pala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apaki asawa manay. Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yan talaga ti pagnaidan nyo nga agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanin iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat na nga agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado.
Inggang. Apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wan, kun saan latmang mangag ko nga'y bagbagana. Ay, talaga siguro akas di pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulimag. Jak kayat ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanininyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ha? Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kaya, anya ko matibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwak mo Anya, naawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrag ka Adda ni ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agarada wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman ta may nabigatan tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man mo na ti agaradaw. Apay, isurok pa lang aya. Isurum nga agsao. Ta saan nga agsasaw dayjay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana tanasa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, saan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wun nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyaab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tan tiara duwam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya.
Tayo ton malpas mo ti panagkaradom, agsangot taman tapag inistoryahan ta niya. Alang araw, panawan kan bayaw, tapno adam malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pagsatik man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang ni Testor. Tagsat kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysa wenod wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom na jay. Ay na talaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na di abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita ak. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabait. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumangamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magna ninyo? Nay, di matagsawa pulusan iti pinagsat ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong tiyarak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggaget pa'y. At least, uray na ulimag, na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inaldaw amapan makipurdiya. Di pa'y aginan ang Apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasin dan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mata kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wain, may mayat metlaeng no dan bukod yung pagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga Rod, bye. Asinaw ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano, taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito iti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da.
Si kagayam ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagtibarkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga ti agbalin akatugang ak ababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Tatang, makaurayak mo't kitde. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo't tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito, ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Dito'yak kanung agpas nga eh. Ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo na nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo, no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Isa pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kayat ko kit diti kasta ngamtay saan ngagsasaw. Nanay. Iti barkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. basol ti anak ta takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka maten. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Bit at tarabit. May mayat met ti kastan ngamtay saan ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ijay istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikod balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday tala agid-idda kan agselselpon tar aramidag. Adyak pay agluto. Ibagbagam asikat para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yumaaklom day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo ngaminan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamot is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madag iti pagbagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayan. Nagsaparimwar. Oray, at kayat mo saan? Paborito mamanugang na jay. Kunam akayat mo laon ay ti kinatarabit na. Diyak kayat ti panang chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day jay babae. Anya ita ti mas kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali at tao. Nagbidutak lakay.
Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no addaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, Barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manukang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, Barok. No kasano ti kinagasat ni Anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Manang Biyana! Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. No apay kinayat da jay anak ta, ket nagang dudmag. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitag pa'y sumait na saan ngagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo no da papanan na. Man-mano a makitak nga agtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpaiso na nga anak ta. Saan abali at addan nubyan na. Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Ada nadlaw ko ginubya na bakit? Anya manan. Kaslag padadamag asan ngagdigdigaw. Tila sasawamot, agtal na ka man. Kati sumait. Kita amjay buok na, nagangrag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kidi impasyer jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akong milyo. Nagsasao ka, kunamit lang nakabangbanglo ka mo't. Kauray mo sika, naangdod ka mo't no daduma. Nayusan mo ta? Jak ipalubos nga umang dudak. Basit laling it kaw, agdigo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiyang dud kaw. Limot nga mingguryo nga anak ta. Tarak nun na tiyang dud na. Iso nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Agsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar ti nobya na. Agasimot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga rod mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Saan lang aruda na gwapaw, di pa'y agdigdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot ngay bagbaga ti kasta. Makarengreng ka, milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami ni lugar yo? Ay, masiyanak matkada na ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan? Handan nga kaya ta agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsot dan. Kaasida piman. Uray da kami langan ate dumanon iti balayo. Anya? Mabalin ayam at ikastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema ita. Kat di parihas namot lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang ng dagi parents ko. Ibagak nga makiasawa ako niti mabiit. Anya? Unuhaan. Uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady ta chismosan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ija balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikati makaam mo, Berna. No siya, kay kayat ko no dito yan balay ti pagsasaritaan tayo.
Ada yung unay jay lugar ti Nobiam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayaw. Ngam no kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaammo kayo nga ro, danak ko. Wala nang. Dito'y balaylatan. Tano maaddan kamin to iti oras, da kamin to ti mapan iti lugar da Berna. Wan ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala nang. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo, tapno may saganaan mi iti inam. Mangted ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon, saan tay pa'y lang nga agparte. May mayat no ada maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao agayab ka man iti kadwam nga aginuman. Agino masasawam mag. Saan mat Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangted na iti sakit. O kasano? Pagsasaritaan tayo, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan sikat ti makaamaw, anak ko. Guryo, into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan ngay. Itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan ngay. Kaanon to pala tangay? Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna. Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. Kaslayosles ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta. Katsi kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan, tapno maaladan kan. Diyak kayat maagaw da ka ti sabali kanyak. Sige nga rod si Kati bahala, Goryo. Nagbayagan ngay, nunton umay pala atawan, ti panagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna, tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anaymbag ti kasarmi. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti dayta. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata. Ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust inton ag-asawa kamin. Sa bagay mo't kit di Ay, kunak larang kasar kayaw nintun umayabulan. San pa'y mo't gayam. Sa pa'y nagpapartiyak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil tatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon ka ni Berna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang araw, ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. Ay nasaanan, makarengreng dayta. Apay masapul payla dayta Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Goryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade da ito'y. Ha? Ni, manungay data. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itod ko, libre. Ha? Ni, apay ngay? Basta, kayat kayo mat aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay nga minti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang rona no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman na kang rod alolit. Kan ikan ka pa iti turon. Linutok matlaang da ito'y. Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon Alakit din, awata mon Goryo. Inton bigat. Suman kan lunggani sa tilutwak. Umay kan tumanin ikan. Allah saanin, nakababain. Bayadak atap no saan ka amalugi.
Saanen ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtad kan kaguryo. Nay, nakabangbanglo ka manen lulit. Papanam, Kat as usual, inak manin aglako ananang. mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manen. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibiyangan yung mat amin ang makita yo. Di dakla baybayan. Balasang ang arod. Awan mat dakas na nagpapintasa. Ay nalulit, no neguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At dan nobya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawon. Alanganin day dyan, nanang. Anya, Anyat amuyo nga'y, amangan no agbabawin to ni Guryo. Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadlaw mula unay nga kursunada ka kan ni Guryaw. Kat di na kalangarod pampansinan nun. No, adda pa nagayat na kan ka, idi pa'y lako mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Singkuryaw, ilaklakom ka rin iti tricycle mo. Punwaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, ta gatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema rita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsin. Nagsapsapo lagi ti pangibauta kiti pirok ko niya abroad. Nagpurgo na kaun tanay, sumalog matipiksahan. Una insan, kasta talaga. O sige nga Rod, gatangam amin ang dagitay tricycle ka ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni tilogan ni Guryoan niya lulay. When pagbiyahe na kano jay lugan aginatang na. Business-minded nga minday jay aguryo. Agpada kami. Isong agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso inton agasawa kamin. Ay agtala ka man. San natilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin amanugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmut. Kan adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Oray man kayat kwa para kan kano di nakamut kayat. Kayat nak, mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Saan na ka atay? No type na ka, di pa'y lako mga inaram na ka. Basta, marikrik nak. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin adungaminan ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para kan ko ana. Ramanam to isuman kan putaw ng nilulit bakit? Ha? Nukasta, nangidagas manan itila ko na. Naimbag no saan amalugi iti kasjay nga aramiden na. Ay kat oray malugi ditan Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga kursonada kan ni Guryo na niya alulit. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisit ngamin nilulit. Idinto tanibir nakit na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, talaga siguro nga agayat Saan ama pukawan itinamnama, ta saan da paymot ang nagkasar. Nga malugi no padawat apadawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit diya, ta dalibri amerienda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw, balay. Tila may itid na. Ay,
No kasta, kras na kadadya nga babae? Unsa? Kastamat nagdinamag iti lugar mi. Ang pagan-anok mo't nga da dyan. Si kalang ti kayat ko, Berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Goryo. Ay, uwan, manungay mati kita Jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. Mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartein ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat ng ina. Mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat Ang jakmat masangot agtarakan. Nitatangkot agtarakan. Nalawa ijayan mi nga pagpasturan kan pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilat ta ahani. Anya nga rod ti unaan nga gatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboy yun Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kanitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Goryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo jay ginatang na. Nasayaat nga ron ano kasta? Imanay, di kwartang inted ka. Manay nga mawan ka numat igatang na iti kananda. Sige tamang tedak. Umayak di tadagos mo inton bigat. O sige nga rod, urayan ka niya. Kan isa ganang pa adya ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. O sige, mang tedak to, Berna. O sige nga rod, urayan ka niya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala lang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kat asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna, nanang. Di payla ni tatang mo ti pagtaraknem. Adayo ama ibiyahe no agapo pala dito iti maparte. Ay hunan niya. Mawan matkit di Apay, mano ababoy ti mapartin to aya. Ores sa nga polo siguro, nanang. Ne, nagadon. May mayat ti ado, wano subsobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinan. Ne, adda pa'y baka. Uwan nang. Naku na nga min ni Berna nga aduda nga kakabagyan. Kababay no mabitin ti sagana inton kasarmi, nanang. Goryaw, agkasarmo gaya man iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Uwan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. Adda mo gayam nobya na. Anyamat ginobya na nga no, ikumparay tinobyak. Adayo angay tarayan ni Berna dahi jay. Ha, Napimpintas mo't nga adayo ni Berna ngam ginobya ni insan ka. kat di namot ikumkumpara jay nobya na iti nobya manak ko. Kasla paglastog na nga min ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Kunamulan na pintas mo, di kibkibinan na nobya na. Ay na, una yun ti kasta pa nagsasaom. Maditi kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamutin anak ko. Katagpay sumat. Napimpintas mo lang adayo ni Berna ngam ginobya na. Napudpudaw pa ginobyak. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa akto. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na Kaslamat maawa-awananan iti babae di kasinsin ka hunanang. Saan nga amin alalaki kat ti kinapintas tikit kitaan da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitaan da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa Ay kat mayat ano kasta. Sapay ko mga road ta saan to nga agbaliw ti kinasingpot na. Dua bulan lang ti orayon, agkasartan Berna. Wen nga rod, Goryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papeles ta para iti kasarta niya. Wen ay wen amom nga ihani. At dakit dagtitiks kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Taapay ka no?
Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga dadakas nga mapasama kanyak. Anya? Ay, sino nga tangay nito? Ang kung aron nga amo. Baka mamom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Awan na. Si kalang tinobyak perna. Ay madandanagan akon. Kuna na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukon na kala siguro. Ay uwan, ayan siya ko na mga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabit lang. Ato yan eh. Ay, thank you, honey. Nagsingpot ka nga talaga. Day tati kinayat ko unay kanyam kat hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Tako nampay nga agag-agas. Hawan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Bakit di ata adda ka nga mang tultulong kanyam eh. Day, apayakas la aburido ka. Pumanagna ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan ak tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat naku na ti landlady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lay, napadanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak ngarod ammo tatang. Surota may iji lugar da ah. Ang mga no nagawid anak kao. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirugan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobyak. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot Ada ngamin na sa una kanyak iday. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay ti biyag na. Madlaw ngagkursonada unay kanyak da at texter na. Nay, asino nga'y kuma? Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursonada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak da alulit no mapanagnagak nga iso tigapuanan da ito. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanyak pa tiyan ang maaramid ni lulit da ita. Awanayin. Ita ko man abulan ti kasardaguryo kan tinobya na. Ngam nagpukaw mo tayo. Wan nga rod Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan dya anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man nanang. Tatang. Inak sa pulan tinobyak. Umadanin ti kasarmi. Iso amasapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulam manen nga yanak ko. Adda na kaibagay ti lugar apagaw awidan na idi. Bareng makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga orasyo, Lola. Mabalin ti agdamag. Adda nga min nakaibaga at taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo ba may? Ay, apay ayan ni Berna na. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam kinobyo na, Lola. Nobyo? Kat no foreigner mat jay niyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na kawan no. Siyak tiyag damaan nobya na, Lola. Ano kasta? Linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo awan amok dita. Baro. Awanan ba inda dyan, papay? Pinamati na kiti husto. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Ala, husto na ko. Aklo namun tigasat mo. Saan siguro ani Berna ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko na nang. Tiyornong ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka nga min adagos kan kwa na. Kat saan mo paimot nga asawa?
Anang, Pag nakmamday ta anak ko, ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka nagladingay, taglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ko.